Tumakbo tayo amin and I'd like for us to open our Bibles to the 27th chapter of the book of Psalms. Psalms chapter number 27. Okay. The title of my message this afternoon is The Faith That Frustrates Fear. The faith that frustrates fear. Okay. Psalms chapter 27 verses 1 to 6. I'd like to read from the Ilocano, tapos maawatan tayo amin nga nasa isayaan. The Bible says, iti apo iso ti silaw ken salakan ko, asin no ti kabuteng kunto. Ti apo iso ti bileg ti biyag ko, siya asin no ti pagbut ngakto. No dagiti managdatdakes, uray dagiti kabusog ko, ken karupak ko, ay karuket karupak ko, dinarupdak tapno lamuten da tinasag ko, naitib pulda ken natuangda. Uray sang kabuyutan, iti agpakarso agumusor kanya, ti pusok dinto agbuteng. Uray no gubat, ti maisango kanya, no paikasta iti daytoy, si tatalekak tulaen. May sa abanag, ti dinawat ko iti apo, iso abirukek to, ti panagteng ko kuma ti balay ti apo ti dago, nagitian aldaw ti biyag ko. Tapno buyaek iti imnas ti apo ken iti agsalsaludsod ti uneg ti templo na. Kay iti aldaw ti panagrigat igaganak to asililimet ti salinong na. Iti palimet ti tabernakulo na ilemmeng nagto. Isalpanak to ti tapaw ti may sabato. Ket ita ti ulok maitalunto iti ngatuhan, kadagiti kabkabusor ko asilalawlaw kanya. Ngarod, idaton ko, itabernakulo na, dagiti daton, dagiti ragsak, at kantakto, kantakto, dagiti panangidaydayaw, iti apo. Kararag tayo kakabsat, let's ask the Lord's blessing. Father, we ask for your blessing upon this preaching right now. Enable your servant, empower me, and give me wisdom. Tulungan met digiti kakabsat tababal deti nga mensahe may isabot apo iti maysa nga banag nga kasapulan nga masursuro mi apo iti panagbiag nga daan pamati ket amumi kuma nga paksyaten dagiti buteng wenno panagkapoy kadagiti puso ken panunot mi Lord. So I pray that this message will not only inspire us but will teach us a great lesson how to live a life of great faith. Lumampay adu dagiti dadakkel nga pasamak iti panagbiag. So help us now, dear Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Ay, tugod with the glory of God. Now, faith that frustrates fear. Niya po Diyos kakabsat, He wants us to face life with confidence, with faith, with hope. Ano kaya tiya po kakabsat, nga sanggun tayo, dagiti aramid tayo, dagiti parikot problema tayo, nga agbubuteng, ken agdadanag tayo. In fact, the Bible says in the book of James, anything that is not of faith is sin. Kasi ti fear kakabsat, it displeases God. Sana makaayo kiniapo Dios. Malaksit iti dayta. I was looking at my dictionary this morning, but I was able to see that not only faith displeases God, but it weakens immune system. So nga doon tao kakabsat, nga nisto nga sakit, gaputa bumabat immune system da because of fear. Because when you fear, okay, it affects many things in your life, physically, mentally, emotionally, and even spiritually. In other words, ti fear kakabsat, uno panagdanag, panagkapoy tirik na kakabsat, ket dapat awan iti lugar na iti biag ti maysa nga Kristiyano. God wants you to live with a life of joy, a vibrant, dynamic, and strong life, because that life is a life that pleases God. And we can only have that kind of life if we learn to exercise our faith in the face of dangers. Now, ano ka di causes ti fear tayo kakabsat? I want you to know that basically, fear of danger is a necessary survival instinct.
Then practically and rationally, reasonably, kakabsat, it makes sense nga ti may nga tao, saan nga basta galas-lasat dita expressway, nga dito di naman lang kita dipeggad nga kasla sangun na, uno, mapasamag kuana. So di pa nag-assess mo di sitwasyon, begin to realize that it's dangerous, and because of that, you're afraid to proceed because it will harm you, surely harm you, or it can even kill you. So that kind of fear is a good survivalistic, is a kind of fear that helps people survive. But irrational phobias, kung nating irrational phobias, digit fear, wano anxiety, worry, kakapsat, nga awang mat may tulong na, awang mat maarami na nga mang solbar ti problema, and at times, digiting worries tayo, do not actually happen. These irrational phobias rob us of inner peace. And you know, in life, na mas ahead, mas dakdakil ti edge ti tao, may isa nga tao, nga sangun na di problema, nga natalgad ka natal na di puso na, kumpara di tao kakabsat na bukutin. Alam ko may iti basketball, noong naunaan nakatbutan, na bluff ka, uray kumakayam siguro, ngayon gaputan na bluff ka, it affects the way you think and perceive the game and even your enemy. So, God wants peace. God wants that peace would rule in our hearts. So, kung na di Bible, let the peace of God rule in your hearts, kunana. Ital na ti Diyos, isukumat ang taeng, ken agari, itibiyagyo, kunana. So, irrational phobias rob us of inner peace and inhibit personal growth. Isut mang lapod, kakapsat, mang suppress, okay? They pa nag-grow iti spiritual life tayo. So, then the book of Psalms, it was written by King David. He knew what it was to be afraid. Maybe this person had great responsibilities. Dahil iti may isang kasla mangpakapoy iti panunod tayo na daduma. Di ba na pa ng panunod tayo kapsat, iti weekly nga duties tayo, weekly nga trabaho tayo kakapsat, great responsibilities. Kat dahil tayo pakapsudan na tapanunod mo na yan, kada di kita'y nanan, nga makita da pela di isang katerba nga laban, dagat DJ pelang, di da pelang rugi nga naglaba, kat nabanog piniktadan. Diba? Kada di kita'y na tao nga, di duma, makita da dyan lagat adu nga mahinawan. Okay? Di na pelang rugi kakapsat nga, nag-exert effort ko, nabanog riknanan. Basta kung naggapo ka trabaho, agawid ka, nagulo pa na tabalay mo, nagulo hindi pinanawam, nagdardaras ka nga pimanaw, daras ka nga rinwan. Sumangpot ka, di ka pa rinugyan ng inubra, nabanong talit namon. Di ba? So, great responsibility. Sometimes, great problems. Parikot mo parikot mo pa iti pamilyang ti Pilipinas, parikot mo pa iti kagayem, parikot mo pa iti parikot niya Sir Rapi Tulfo, amin, di kita kakabsat, parikot mo amin. Di ba? So nga, agdadanag ka. You know, it paints a picture of fear in your mind. Every time nga dadigiti makita mo kat maire-relate mga kanayon, digiti nga pagdandanagan kakabsat. Lumampay, it could be sensible, but sometimes it's unnecessary. Ano pa kakabsat? Great needs. Dadakil nga pagkasapulan. Di ba? Iso nga ako natayo ako kasano nga ta, dahil tilat sweldo, kastit expenses me, nangatat-aramidin mi Lord. So this can create fear. And this fear can cause you to think and assess and evaluate your situation. But even when you have done your best, ganun pa rin ang sitwasyon, then fear begins to set in. Great dangers. Sometimes even great failures. At dahil nagkamalyan tayo, kat ko na tayo, kasano nga Ruben, kasano nga may tuwid ko na ito, kasano nga nga maunos ko, kasano nga masulbar ko dito nga problema. So all of these things can create fear. Now, while we face those things, because we cannot escape from it, we cannot run away from it, so while we face responsibility, problems, need, danger, and even the failures that we have done in life, the Lord wants us to face it with faith, not with fear, not worrying, not anxious, not with a weak heart, not with a weak spirit, but with a strong mind. The Bible says, God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So, then the King David, he knew what it was to be afraid, but he has learned the antidote of fear, and that is faith in God. So in Psalms 27, 1 to 6, we have a description. Makita tayo dito yung kakabsat.
iti maadan tayo kadi iti verses 1 to 6, iti description ti klase ti pamati nga makabalin nga mangpaksyat, mangpapanaw, wenno mangparwar iti fear. Ti nga fear nga daking ka parwaron na kakabsat, tapno iso na isot agari. Okay? So, let us see kakabsat. And I'd like to share to you 5 descriptions of the faith that frustrates fear. First of all, this faith that can frustrate fear is a faith that, number 1, reposes in God's guardianship. Reposes in God's guardianship. Okay? In verse number 1, ano kakabsat dito, no reposes ko nang aming aware. Okay? DJ klase ti pamati nga aware ka, han kalain nga aware nga ada problema, halain nga mo nga ada parikot mo, adun pagkasapulam, okay, sumanpot na panunot mo, aglabas-labas na panunot mo, dagiti ado nga problema. You're not only aware of that, but you are aware that God is guarding you, and God is your guardian. Mean sabihin, tiapo kakabsat, bambantayan na ka. Amen. Oo. Kasi ka, at your case, from a man's standpoint, human standpoint, mabutbutan ka kakabsat ka mang pampanunot, madandanagan ka, kapkapsot ka nga mang pampanunot, kadagiti ado nga parikot, ti panagbiag, ngam di pamati, tumangad kat makita na ma-realize na, ti apo, bambantayan na kaya. So, that verse 1 ko na, the Lord is my light. So, silaw ko na, lawagan na, ranyagan na. Okay? And my salvation. Isu iti mangispal kanya. Isut salakan ko. Isut pagpaarayata. Okay? Kung siya lay fear, siya sinuntong arod ti kabuteng ko. The Lord is the strength of my life. Isut binig ko kuna nang amang sabot. Okay? Di pa nagbiyak. O kung siya lay be afraid. Siya sinun ti pagbut nga to. So David spoke of the Lord as his strength. The word literally means stronghold. The word stronghold means pagkamanan, pagtalkan, pagtarayan, pagparayatan. Dagayang ti apo kalawsan. Kat dekat nagmayat. Iso nga, ti problema ti Kristiyano kalawsan, saan na di problema nga daging kuana? Ti talaga nga problema na, di failure na nga umasidid na parayat ti apo. Because adagayang way out tayo, adagayang solusyon tayo. Adagayang kalawsan, mabalintay nga aramidan, tapnon ti kasta, nataltalgad ka na tibtibker tayo kakabsat, nga sumango kadigitoy nga makapakapsot nga bambanag ti panagbiag. And what is that? To look up. To look up does not mean that you go out from your house today, look up to the sky, and just imagine that God is there. That means that you exercise your faith. When you exercise your faith, it means makawatam DJ truth nga, tiapo kiskitaan na. DJ nga truth kakabsat, iso iti iso ti kaslaraman di pambatin. Okay? And when you begin to realize that, suddenly fear loses its grip in your mind and in your heart. And then, imadaging ka kakabsat kat confidence. Talgad, ang problema nga ron, sangok dito, kadwak ti ako. Okay? Kitkitaan na ti ako. Buybuyaran na ti ako. Bambantayan, sana buybuyaran? Bambantayan na ti ako. Di ba? Anong trabaho security guard kakabsat ko nagbantay? Aping nagbantay. Unang taagdada di kiti nasisita nga bambana, there are valuable things inside. That's why di making balagan at hire is one of the security guard because there are valuable things inside. That the Lord value us. Nakapatpadag tayo ti matang ti apo iso nga bambantayan na tayo nga root kakabsat. Ay kat no pa nag-greet na ti apo baybayan na ka, you have all the reasons to be afraid Ngayon no na-realize mo nga ti apo, bambantayan na, kagaputan na patag kakingwana, why would you be afraid? Dapat natalgad na puso kasi among nga napatag kakingwana at bambantayan na ka. So even when under siege by dreadful foes, the psalmist's soul was at rest because he trusted him who had the guardianship. Nagtalag kingwana, nagtalag so na ti apo. So brethren, when fears assail us and enemies surround us, okay? Yung enemies ko nang tingamin ito, naging enemy ko threat It's a kind of danger that can harm and hurt you. So enemies general, dito yan, amin abanag nga pa nag-greet nam, kat makaperdit abiyag mo, makaperdit family, makaperdit finances mo, makaperdit future mo, makaperdit panagbasa. Amin ang kakabsat.
faith in God's protection can calm our minds. Di pamating iti protection ni Apo Diyos, isot mang pakalma. Okay? Isot mang patalna, di pampanunod tayo kakabsat. So, di the essence na, di point number 1. Ma-realize mo nga, God cares for you, just like that security guard, okay? Agbantay because agada valuables iti uneg data nga compound that tayo kakabsat, napatid tayo iti Apo, isot gapo na nga bambantayan na tayo. Kaya amin nga dumteng kakabsat nga danger, problem tibiyag tayo. The Lord can estimate it, ma-estimate na amin ni kita kakabsat. The Lord limits it, the Lord only allows things to happen in your life. So, leje kakabsat. Iso nga nakamay-mayat with God's guardianship, okay? Now, secondly, alay mo lang kakabsat, na I hope nga naawatan yung sense na di point number 1. Ayan, tapnon, ako po ng guardianship, bambantayan ng anak kahit nasa ulo, biday. So, I hope nga na-iparealize ko na saya. Number 2, kakabsat. Ilan tayo di verse number 2? Kunanan, when the wicked, even mine enemies and my foes, kunanan, no, digiti nadangkes. Okay? Digiti kabuson ko, when no karupak ko, kunanan, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. I want you to take a look at that verse for a while, brethren. Nagbasa tayo amin ti English, di ngamin. There are 3 tenses. Ano di jay? 3 tenses, English, grammar. Present, past, and future. Question. Anat na usar di kakabsat? Future tense ba? Hindi, di ba? Present tense bang nagamit dyan? Hindi. Anong nagamit dyan? Past tense. So what David was trying to do, to encourage faith in him, encourage, tapnon ma-feed dati courage na kakabsat, kat pinadas na nga i-recall, dagiti naglabas nga inaramid ti Apo nga nakaskas daw ti biyag na. The past deliverance. So tinumber to kakabsat, in order for you to exercise your faith, kat mapaksyat mo't panagdanag in ka, number 2, remember His past protection. A faith is a faith, this kind of faith is a faith that remembers His past protection. Lagi pun, dahil tinaglabas nga panang proteher, panang ilasat, okay? Panang salbar, panang ngaywan, okay? Iti Apo keng God. Kaya pagbalinam dayjay nga kasla reason to believe for the present and the future. Okay? Let me repeat that again. Pagbalinan tayo nga digiti past victories, past deliverance, past provision, past providence, ken past nga intervention ni Lord tibiyag tayo. Isut pagbalinem nga reason to believe Him in the present and the future. Why, kakabsat? Because, ito the reason, the Lord does not change. Hindi nagbabago ang Panginoon. Kung ano ti Bible, the Lord is the same yesterday, and today, and forever. People change. Oh yeah, that's true. Government change. World situation change. But God never changes. So what the Bible is telling us is, no kasanot pa nang ipatid di Apo kingat naglabas, no ti Apo kinabalinan na, nga ilasat na kay naglabas, anat rason nga di nakakabalan nga ilasat kita. O, no ti Apo na i-provide na, digiti needs mo tinaglabas, anat rason nga di na kayang i-provide na ron kita. No ti Apo kakabsat, tinulungan na ka itinaglabas, anat rason nga hana ka, tulungan, kanhana ka bailan, nga ito, king ka di tulong at sa pulang ita. So, many Christian, again no di mo na, ti problem ti Christian, sana di problem, no di ka di, sana pa nagkaraga. Dito may kadua, ti problem ti Christian, manang lilipat namin, very forgetful. Nagado, digiti nagpipintas, ginarami niya ako kanya tayo. Ang impalitnit na ayat na, bilid na, provision na, amin pa'y kakabsat, ngam no apay, ngayon dumteng man di problema kada tayo, kas dito man pa naglagaw tayo. Kas lawan na't nasusuro tayo, di ba? Samantalang dito naglabas, kat di pa nang ipakita ti Apo kingat ti parabol, na that He was trying to teach you and tell you, was trying to convey a message to yung anak,
look, as I have taken care of you today, you have nothing to fear of the future. Because no kasanot pinangaywan ko itatagin ka, kastanto aging nga di ka anak. Kana ka JT kon bini apo nga Lord, nga message kada tayo kakapsat. But the problem of many Christians is, we are forgetful. Malipatan tayo nga minno ka dijay. Kat gaputa, nalipatan tayo dijay nga past victories, nga narami di ako Diyosan, di ka same, aglago tayo man. Awan duma tayo kakapsat, di Israelites, di wilderness. Agasong ta, iti lasat ti Apo, iti di Egypt kakapsat, kitaan nyo 10 plagues, agasong ti naramid ni Apo, sanga po nga panapli, adangarog Diyos ka makaramid, di tamod kakapsat. Bigla lang tang agtawag tinakat adungan lokos, bigla lang tang ubayin tinakat adungan ilaw, bigla lang tang kakapsat nagsit na 3 days, bigla matay, di firstborn. So, di ba, no kitam di kakapsat, kat nakamamak ng ima ni Apo Diyos, di ba? Iti nakarwar da di Egypt, iti dadang kakapsat, iti yan ta Red Sea, umay man ang digiti Egyptian, kat aglagaw naman nalipatan da kakapsat yan, talit ni Apo, nalipatan da, kapaspasamak na 10 plagues, at dadang ka Red Sea, di dala, talit ni Apo kakapsat, na kunada agtal na tayo, kasi ti Apo, nung kasano nga insalakan natin nga manipod Egypt, isalakan natin, awan di nga panunod kakapsat, awan pulos, basta no, da problema, glagaw latat amo na nga panunod, di na mapanunod nga, inaramid ti Apo, hindi, api di nagat aramid dinitan, awan na pulos, di nga malagip na. Hindi ko ang pinagbisngay ti Apo ti Red Sea, di nagnadagakabsat iti dry land, di ba? Hindi ko ang nagabsat, agasa man, Red Sea, neta na, nagdakto na, danong nga pinagbisngay ni Apo Diyos, ha? Di ko ang nagabsat, apaglasat da, kumamat digiti Egyptian, aglagaw da manan, kumaydan Moses, ako. Isang Apo kabsat na kanigrigat na sumusunod di Kristiyano was delete. Manang lilipahan naman na mo nga naglagi po yung kakabsat digiti agal nga nagyusan. Anyway, after that event, nakalayo sila ng konti. Kakabsat, madamdaman at Moses, mabisin kami, kastoy-kastoy, matay kam dito yun, kung kunada, talaga kakabsat, awan. Di dalag, talag kaya ako nga, kunada kumatunggal, may isa na, Apo, nakakaskas daw, tinaramid, di Apo kaya. Kundi, kita ang ilasat na tayo, sigurado nga nung anyaman, di kiti sumaro nung pasamak tayo, kat talaga nga ilasat na tayo mati Apo. Kunada ko nga, di ba kakabsat? Awang mo, tas diya panunod. Iso nga dapat kakabsat, di kito, remember God's protection, in past protection, di kiti naglabas kakabsat. Iso nga mo yun, dahil ti may isang anggulo nga kahit ko ipakita kanya yun. Now, are there times in your life na nagsasaludsod ka ng Apo ko ng Apo Apay, faithful kang ka. Alam ka, 100% faithful ko natin yung by the grace of God, ikaligatan din, di ba? Daga mo na padasan yung question ni Pastor ko ng Lord. Faithful kang ka, sir-biyag kang ka, apay, sasama mo problema at biyag ko kung kunam. Amon no apay kakabsat. Kasi, the Lord is trying to create and build up an opportunity where He can showcase His power, might, and grace in your life. Tapos isot agbalin nga testimony in the future. In other words, God allows those troubles in your life so you will have a story to tell. Amen. Kasi di Kristiyano nga awam wala may testimony mo nagkakabsat nga greatness ti Apo ti biyak na through cheerful giving, panangilasat ka digiti troubles, ipanagserbi ti Apo nga live by faith. Dete, dukasano nga in amazing ways, digiti pagkurangan ko, sinabot ti Apo, no awam man na digiti ang answered prayer kakabsat. Worthless, the Christian life mo, worthless. Kasla awang value na kakabsat. Iso nga ti kinapod doon na, digiti troubles, dapat you look at your troubles this way. No may digiti troubles kung problema ti biyag mo, ti point ti Apo kakabsat, He wants to add value to your Christian life. Nayunan at value ka na ti arig na kakabsat. Amoy, digiti aso, digiti aso nga pag, PUG. Sino ka dahil din nakakita at aso nga pag, PUG? Dede nakalalas ti rupa na kakabsat. Dede permi nga kukurot ti pingping na, nagdakkel ti mata na, tapos kasla, kakapamak ti subsub na. Amuyo, DJ Pag, no na alas rupa na, nangingi na gayang. Pag-ason deta, no nagalgalas, di rupa na kakabsat, deta aso nga pag, nangingi at value na. So, the uglier, the higher the value.
Kastamot ko nga di Christian life, di pa ng beauty in trouble. The more troubles you have now, the higher the value of your Christian life. Kasi, no awan na pulos ti nakapagpadasam at awan at nakaprove ang tiyapo. Di ka mo mangmangped, awan mo pa istorya nga giving mo. O, awan mo ti may istorya nga by faith mo. Sa awan value na Christian life mo. Uri, doon may memorize mo ka verse. Uri, kasalot lay mo ang song of sad. Do awan, masaritam nga may panagnet mo, nga bungat pamating ti Apo, awang value na Christian life tayo. Iso nga ti Apo, He allows those things to happen into your life. I want you to look at this angle so that you have a story to tell. O, di ka, 5 years from now, 10 years from now, ang testimonyo ka, Apo, kunadan to, kung may kang brad, maka-inspire the testimonyo. Testimonyong penang brad, kat may encourage sa kung nga para ti Apo kunada. Ata, jay value, jay biyak mo kakapsat kat gapo ka nagiti sinangom ka naglaslas at ang parparikot kang problema di panagdiya. So, brethren, okay? Doa nga punto, di ipaparealize ti Apo kada dahil second point. May una jay kakapsat, let's look at our past success and past blessings of the Lord. At the same time, that the present trouble mo, i-view nga futuristic in a sense nga, the Lord is just trying to add the value. I-appreciate na ta value tabiyag mo. At ano awan trouble kakabsat, kaslang no kumanote hanang umina ta presyong, nalakakan tulad ta kakabsat. Kala dito itan agri-riri, hindi na dalot lote na ta kakabsat taping at the bypass. Di na nagyaman itang daging minang kakabsat tilote dan. Kapag di ka at bypass. So, datan na duma, agri-riri tayo, nakadun problema, Apo, kasti, kung kuna tayo ng gayam, imay sa nga ang gulo, ma-realize mo dito. Gayam kakabsat, bali ti Apo yung appreciate na di value. Amen. So anyway, recalling those times in the past when God had delivered him from what seemed certain death. Nasa isang pakatayan ng ti amuna, hindi kakabsat. Ngam in deliver ti Apo isunay, lasat ti Apo isunay. Isot ng reassure king Kuana kadiji agda mga crisis. It reassured David in his present crisis. So, the crisis ayan tayo yung kakabsat, it's not the first time. Although, first time na the COVID-19, there has never been COVID-19, but the world, it's not the first time that the world is actually facing a crisis. Although, first time tayo, kapunta, di tayo tayo na, in the 1920s, kada 1900s nga, nagkakakrisis tinubong kakabsat. You know, God has seen many generations come and go. God has seen many crises come and go. That the Lord has been faithful to His children. The ultimate present crisis na ita, our God is still faithful to His children. From His stunning victory over Goliath, di ba? Na-recall ni David, no kasano nga na patumba na kakabsat, di na kay imposible nga Goliath. Okay? Na-recall na, di many escapes from the pursuit of King Saul. Gaputa, hindi nga min napatumba ni David ni Goliath, ubing pera iso na nga min ito, iwasay yang min kaya hindi ang subli na Jerusalem ang kakabsat, ang pukpukaw na gini tao, kat kunada. David kunada, Saul killed his thousands, but David killed 10,000 kung kunada. Kita? Di Saul, pinatay na itiribo, ngam ni David, tens of thousands, di nga nang rugi kakabsat na nagsakit na agam ni Saul. And for many years, kakabsat, ni Saul, kaya't na napapatay ni David. Nung anak inaramid ti Apo, inliklik na kakabsat, gaputa isot anointed. Kastamot ka na tayo kakabsat. We are the apple of God's eye. Dijay, na-recall na, di survival na from the rebellion led by San Absalom. Di anak na nga ni Absalom, kat nagkudeta kakabsat, ng prinesed ti Apo, iso nga, kakabsat kita, iti naglabas mo, di ba? Uray ko, deta pa pa yung Amerika kakabsat, ape, tinuntulungan na kay ti Apo nga, nagilaklaka, dokumento yung, papeles yung, ado nga karapa Manila, ado nga, kat adaka, dita kakabsat, kat ape, riringat ka, adam dita, kat tinulungan na kati Apo nga nakapandita, di ba? Amin kayo, di ba kakabsat? Hanggang mo tayanak dita, sino kagalit tinayanak dita? Awan mo tayanak dita. No, di kat halos amin na nagkapukay dito Pilipinas ng impan na kay ti Apo. So ko nam Lord, Apo ko nam. No kasano iti panantulong mo kanya nga impalubos mo nga nakaubayat dito. No anyaman iti karit ti biyak ti kaagdat dito Apo. Amok na tulungan nakmet. Muna anak kabaybay ang ti Apo kakabsat. So di jay.
And in fact, that is the truth. Yan yung kakabsat ha. Oh, before hindi di number 3. Aglipasak to pera ka number 3. Kakabsat. That is the truth and reality. Most of things we fear never happen. Sa totoo lang. Wala, panunutan. Di dyan nagdandanagam na pasamak ka di. Awang mo te. Yung kunang ano, kasto ito, kunang napasamak na raw. Awang mo. Ngayon, naman bilang napasamak ka kakabsat, hana ka na perdi. Kasi nung na-perdi ka, awang ka kumagtaita. Awang ka kumakadeta sa sitwasyon mo itala. Panunutan yung kakabsat. Think about it. So it's useless to fear. Because most of the things we fear never happen. If ever they happen, they have not destroyed us or we would not be where we are today. Isipin yung maigi yan. Kat ko na, una, paiso mo namin na paunay kat namin ng tanong dumagat. Jakmat lang namin nga makuan latat. Lagat tao, ipakita mo na ko, Joseph, patulog ni Joseph, ipakita mo na ko. Okay? So, kunam, apo paunay lagi din ta, kas na yung taong kat ni, apo yung kastoy mo nga managdanda na kami managbot-botin. So, api kami naman nagdanda, nagtay kakabsat, talaga na adong kami, nagili paspasamak tayo, ado nagili na parparunggaan, tigyak tayo, no, challenge kakabsat, iso nga. Anyway, pagbalinan tayo, DJ kakabsat, hanga reason to be afraid, but reason to have faith in God. Amen? O, si Bibia Kevin, kakabsat, thumbs up man, mga kapatid. O, diyan kami mga nag-amen yun, so kada thumbs up lang ta, ubanay, dahil nga banagan. Let me give to you the third, we will close here. Number 3, kakabsat, faith that frustrates fear. Anya ti klase pamati nga makapaksyat ti panagbuteng dun panagdanag. Number 3, it is the kind of faith that retains its confident courage. A faith that can retain its confident courage. So retain ko na kakabsat kat pagtalina idem. DJ pamati nga mapagtalina na DJ confidence kundi courage na kakabsat nga even if the worst should happen, among nga ti apo daging ka kasi isot talgad mo di dahil. Ano yung verse 3? Kung ano na yun? Though and host. So, di ba ka na di past life na, di ba? Recall na. Hindi, kasti-kasti dinaramid niya ang bukanyak. Kung na. So, ita ko na. Uray sa nga buyutan, iti agpakarso a bumusor kanyak. Kung na. Haanto nga buteng ti puso, my heart shall not fear. Kaya't nga sa unang kakabsat, nasusurunan iti agpamati, awanan kakabsat ti makapabutong baying wana. Awanan. So nagbayat deta nga ma-reach nga level ti pamati nga iti uri anak sumangbayin kat awang butong mong kakabsat na talaga. Why? Kasi kunana, the war should rise against me. Okay? Uri gubat ti may isango kanya. Deti ngamin, in this will I be confident. God ay ito'y tatalgadak. Ano di bagbaga ng in this? Dahil ito'y tatalgadak. DJ kakabsat na talagad na, kat DJ pa nakakita na, tibilid ti Diyos. Amo yung kakabsat, deti ngamin, kastileta, kaya ilaw na wag ko. Deti Bible truth detoy. Truth. Okay? Whether i-prove mo kung saan, it will not change any bit of its credibility. It will always be truth. Tilang masapol tabiyag mo, deti nga truth, ang bali nga reality din ka. So the question, kadeti bagbaga ti Biblia maipanggap ka na po Diyos, deti sa salita ng Biblia about the power of God, the grace of God, the love of God, yan na kaligijay kan mano kaligijayan, tikas na nagbaling nga realidad tabiyag mo kakabsat. Kasi kung na in this will I be confident. So ano di bagbaga na in this will I be confident? Sana nga di sa uti apo, no di ka digijay experience kon iti apo. Confident akong kunana kasi napadasa ko na reality eh. Kalati arid na gumagat. No napadasang ti Riga kakabsat ti nagilaglagat ti Papeles mo may dita Amerika dat no makita nagilaglagat. Talakala deta bra tari Riga at may kami di kung kunang di ba? Oh. Ididakam kini Pastor John kadagay no o di nga napan dita US. Nalaklaka pela deta no brayo kakabsat kasi ididakam kan Pastor John di mapa nagilaklagat nung tourist visa lang hindi halos amod gidjat na to immigrant kan ta tourist eh immigrant kan agistela kita nam ididakam ta gilaklagat 2002 kakabsat kat awan PSA uno NSO tilawag Manila kakabsat ti ayam na di ka dumapan ka gilakad kat pampamaysaan kakabsat ag subli-subli ka lawag laon yun napadasak 3 days nga dinagdibos mo na kita at opisina kan bus laptan ayam me. Opisina, bus, kasta to brami nga kabsat.
Nag-riga na talaga. Oh, hindi lalpas mo, di kat nakadano kam ta US kat ako medyo napimpitas pa lang sitwasyon ta Amerika na nakaslay ta nga crisis sa kapsat kat. Allah, di mo pa yung malagip dirigat mong kakapsat ng tila may ibagam kat the Lord. Kas lang dete, hindi lang may ibagam mo kat, paunay na dijayin ko na ni Papa. Kas na di malaslasat, di dijayin ko nalasatan. In this, ka, let us be confident to face the future. Tauray adanto man ang digiti pasama, kakas na pa nag-rate na tayo, hantay malasatan mo lang. You know? So he believed that even if the worst should happen, God would still be with him. Deta ka kapsat, nakabaybay ang diyapo. Oh. Where can we find the courage to face such horrors? Like, ano digiti horrors tayo? Terminal illness, kung nagaging ka, cancer mo. Kung nagaging ka, yung biopsy. Pauray ka, una ang namin na duma, biopsy pala lang, ada cancer ko, kung muna. Pauray ka kapsat, biopsy pala di jay. O may cancer mo, biopsy. Kung natin kami, pastor, expect the worst. Alagat, nasaya at nung usaron data, nag-practical di pa nagbiag. Ngam no data pa nag-expect mo to worst, isot pang butbuton mo't bagbagin, madi data nga pa nag-expect the worst. Mayat ni expect yung the worst, tap mo sa ganaan. Practical. Nung expect yung words, buton ka na tanga, so parparikutan ko, awang mag-cancer mo pa eh. Ngayon bagada ka kapsat, di nga pasama frida. So, you know, terminal illness or the loss of a spouse, o namatayan ka, asawa, anak, naganak, kung na ayaw ng bigyan, or destruction of a home. Digiti valuable biyag mo, digiti basic necessities mo, kat namimpisa nga nadadaoy, digiti business ngayon rugim, di mo tagbanleging kakapsat. So, anong arudang kakapsat? Pangalang tipig sa ngayon. Pangalang, only in the confidence, natiti pangalang ti confidence mo, that God will help us through every bad experience. Amen. At iapo kakapsat, tulungan na tayo, kadagiti amin nga nasayaan, nga paspasamak, nga mapaspasamak, digito'y agdama nga paspasamak, iti pasamak tayo. Uli nga pasamak na itang kakapsat. Diba? So retain the confidence. So ilang tagakapsat na malim, damagat ka na kayo, kumusta't pamati. Diba? Adamon laking kadeta nga pamati ka. Iso nga, kakapsat, problem should not be a problem to you because problem is just an opportunity nga i-prove ti Apo di parabot ang bilog na. Problem is just an opportunity nga i-ikwa ti Apo, itanong ti Apo ta value the Christian life mo. So, anong problema nga kaltanaga? The problems are fear. So we must learn to exercise the kind of faith that frustrates fear. And what is that faith? A faith, number one, that reposes in God's guardianship. Kaya po, bambantayan natin. A faith that remembers His past protection. No tinulungan na kini, anak na mabalin, nga pangtulungan kanya kita. Kimay sa pinga isang tip mo na panood mo ko ng Apo, no di natutulungan na di pa nagbiag, nasay-sayat ka lang naktung mo naman. Kaya nga sa word, naging ka na si bibiyag ka, talaga tulungan na katulungan ti Apo, kasi bibiyag ka. Kantuhan na ka kahit katulungan, kahit nga sa word, alam na kalagi, langit na. Number 3, a kind of faith that retains its confident courage. So, kakabsat, sabi ko man, dahil nga mensahe ita nga mali, dahil nga nakatulong man ang talaga, hindi ilipasan kakabsat, duwa pa yan, that kung ma-eat all you can, hindi that nabsog kayong kakabsat, kaya, dukay na bati. So, baliwan tayo kumalang isaan kung maminsan. Palungos ni Apo.